Assalamu alaikum, hurmatli mekendештер, hurmatli qirg'izistonliklar. Bishkek xabar sizlarga qayerdan 3-chi chalishni boshlaydi. Arasында Mercedes, Audi Golf, har qaysi ulgusundagi unalarni qancha o'tadi, qancha qolsa bo'ladi, o'shalarni ko'rsatamiz. Birinchidan bu yerda o'zgacha qo'z, son Titan diskada turgan 94-yilda chiqarilgan 2 avto ob'yomdagi Audi A6 unasini ko'rsatamiz. $3500 so'rabdir. Hozir ko'ramiz. İçki salonları. Коробкасы механика. Bu ulanın esminden söyleshganimizda abali жақсы deydi. Sostaniyasi chiqanda jasalatigan yerlari yo'q deydi. Bo'lg'oni basini kelishamiz. Agarda kim olam deganlar realniy klientlar bo'lsa, biraz tushib beraman deydi. Negizi $3500 so'rabdir. Nomerda daha bir yo'l yozib olingizlar. 0709 10 42 56 degan nomerda turadi. Biz sizlarga ko'rsatganda biz ulandamiz. Bu yoqda Golf 2 unasi turadi, yili 90, ob'yom 1.8, mexanika 170 ming so'm so'rabdir. 0771 30 91 deydi. Bu unadagi negizi yaxshi unalarning birisi. O'zgacha Golf 2 qo'z Titan diskada turadi. Bular o'ta sonun jasalibdir. Qarangizlar, Golf 2. Hozir esini so'rab ko'ramiz. Bola turadi qancha oladi ekan? 155. Qanchasini? 155 ming so'm bo'ladi. 0771 30 91 degan nomerda turadi. Golf 2. Golf 3 ni ko'rsatamiz bundan keyingi. Yili 93, ob'yom 1.8, 130 ming so'm so'raladi ekan. Podteshkani ko'rsatamiz, yili 91, ob'yom 2, 150 ming so'm. Abali yaxshi ekan biroq. Yili 94, 2 ob'yom ekan, kelishimda deydi. 0774 10 33 81. Volkswagen Passat B5 yili 2000, ob'yom 1.6, 230 ming so'm. Qora tusda turadi. Golf 3 yili 93, ob'yom 1.8 ekan, ob'yom 1.6 ekan, esi uxlayaptir. Onda biz yumshatib qo'yaylik. Bu yoqdagi sichtirini ko'rsatamiz. Yili 92, 2.3 ob'yom 175 ming so'm. 0718 35 94. Bu unadagi Rossiyadan kelibdir. Chevrolet Lanos unasi. 2006, probeg 194, ob'yom 1.5, 150 ming so'm so'radi. 0559 99 63 61. Rossiyskiy nomerda turadi. Men bundan keyingi o'zgacha el suygan, biz suygan BMW unasi avtomat ob'yom 2.5 tilakka qarshi ushul unaning basi yozilmay qolibdir. 0705 700 955 degan nomerga chalib so'rashib ko'ringizlar. Biroq men bu unaning basi yozilmasadagi tarqanimning sababi biroq o'zgacha yaxshi una ekan. Ko'p BMW'larning arasida bu yaxshi balanchuday ko'rinadi. O'shandan sizlarga tartib qo'yayim deb chaqirdim. Mercedes yili 2001, ob'yom 2.4. Bu unadagi basi kelishimda 0553 55 56 11. Golf 3 ni ko'rsatamiz. Yili 95, ob'yom 1.8 mono ekan, 5 stupka. Bir xazayn. Abali yaxshi deydi. Agarda kim chinni klient bo'lsa so'rashamiz deydi. Nomerni yozib olingizlar. 0551 33 00 04 ekan. Tilakka qarshi basini yozmabdir. Honda Servi yili 98, ob'yom 2, Levi-Ru. Abali o'ta yaxshi deydi. $4900. 0558 48 40 00 degan nomerga chalib so'rashingizlar. O'ta o'zgacha barizga belgili bo'lgan qo'z Sonin Titan diskada turadi. Jashil tusda daha bir Mers. Yili 98, ob'yom 3.2, $5000. 0551 12 01 79. 92-yilda chiqarilgan ob'yom 1.8 mono Volkswagen Vento. 165 ming so'm net. Abali o'ta yaxshi ekan.
0557 92 50 50 деген номерге чалып, ушул унааны көрүңүздөр. Audi 84. Объем 1.8 mono 150 000 сом. Жылы 92 0776 51 60 45. Mercedes жылы 94 2 куб. Бағасы келишимдүү экен, бул унанагы 0505 35 65 00. Биз бул жактагы Nissan Almera Tina унасын бага көрсөтөбүз. Жылы 2000 кен, объем 1.8 200 000 сом. 0735 13 09 70. Азыр ичинде ээси дагы олтурат экен. Боло турган баасын билип көрөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Машинаңыз канчадан эсен? Боло турган канча бар эсен? 200 деп турмун, 190 болсо берейин деп турмун. 190 болсо берейин деп атасыз. Эми айтпайсызбы, баягы вложение дегенде жасала турган жерлер барбы машинаңызда? Жасала турган андай деле жер жок. Бардым айдап, азыр өзүм айдап келдим талас. Анан эле Азыр ошондо клиент менен бир гана баасын келишип өткөрүп беришиңиз керек экен да? Башка вложение жок. Пробег канча болуп калды ошондо? пробег 290, почти 3000 болуп калды. 2990 болуп калды. Жакшы. Салондору деле сизге тоз экен. Аны артынан дагы көрсөтүп коеюнчу. Nissan Almera Tina унаасындагы издеген мекенештер болсо көрүп коюңуздар. жылы чыгарылган объем 1.6 Golf 4 универсал $3700. A4 универсал 2001 2.4 объем. Коробка автомат. Балы жакшы дейт. 0701 11 11 80. Nissan Primera Levy Ru 2002 жылы, объем 1.8 $3600. 0703 72 00 99. 2001 жылы чыгарылган 3 объемдогу өтө өзгөчө кооз дагы бир BMW-ны базардын ичинен таап алдык. Ошол унааны сиздерге азыр көрсөтөбүз. $6000 сурап атат экен. Коробкасы автомат 0709 83 83 16 деген номерге чалыңыздар дагы. Боло турган баасынан сүйлөшүп көрүңүздөр. Өтө өзгөчө көптөн бери өзү айдап жүргөн машина окшойт, көрүңүздөр. Бир да жеринде кузуунда чыйылган, сүзүлгөн жери жок экен. Караңыздар, өтө таза. Биз аны алыс алыстан сиздерге кийинки унааларды дагы көрсөтөлү. Audi 80 бочка деп коет экен, объем 1.8 91 жылы 120 000 сом. Mercedes Решка жылы 94 3.2 объем $3200. Газ менен дагы жүрөт экен. Бул унаа сатылбайт экен. Анда биз кийинки унааларды көрсөтөбүз. Дагы бир Nissan Almera Tina унаасы жылы 2000 передний привод дейт. 2.2 объем дизель экендигин аска алып коюңуздар. Турбо дизель экен. Шаар ичинде 6-7 расход кылат деп жазыптыр. Срочно сатам дейт. $3600. 0703 10 20 79 деген номерге чалыңыздар дагы сүйлөшүп көрүңүздөр. Nissan Almera Tina унаасы. Кайрадан Golf 4. Коробка автомат. Объем 2000. Объем 1.6 экен. Жылы 2003 $4000. 0553 52 25 10. Nissan Primera Levy Ru коробкасы автомат. 2001 2 объем экен. $3200. 0702 55 30 27. Mazda 6 коробка автомат. Жылы 2004 2 куб. $4400. 0702 55 30 27. Биз бул жерде Honda Accord унаасын көрсөтөбүз. Levy Ru жылы 2000 объем 2 7.9 расход кылат деп жазыптыр. Коробкасы автомат экен. $4300. 0555 42 12 52.
Биз аягымда ушул жеп жол тандамас унаасыны көрсөтүү менен бул чыгарышты жыйынтыктайбыз. Grand Cherokee деген унаа экен, жылы 96, объем 3 куб дизель экен, $3600. 0555 42 12 52 деген номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз кийинки чыгарышты улантабыз. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, урматтуу мекенештер. Биз силер үчүн дагы деле болсо мына ушундай авторлуктогу унаалардын бааларын билип беребиз. Көрүшкөнчө.